Shampoo ni dia memang khusus untuk orang yang pakai tudung tapi boleh je tak nak. Tapi kenapa tak orang yang pakai tudung tadi memang ulang. Dia punya kepala terkuap. Tak kena udara, tak kena cahaya. Sebab tu you all rambut kita mudah luruh. Kadang-kadang kan bersepah-sepah dekat rumah. Kan? Pakai tudung lawa bila buka sedih tau. Okay? Kita ni kalau boleh nak cantik luar dalam. Maksudnya you pakai tudung cantik, you buka pun cantik. Kita kan kata rambut itu kan mahkota wanita. Nampak ni? Nampak ni? Nampak baca Deka punya komen. Saya pakai ni. Betul. Mama dulu korang depan-depan ni habis semua. Tapi alhamdulillah sekarang ni you tengok tapi nak tunjuk pula. Sikit lagi nak jadi monyet. Faham? Faham? Betul. Cakap terus terang. Cakap terus terang. Sebab tu you all yang ada masalah rambut, tolong pakai. Mana rambut kepam, bau busuk, bau masam, tolonglah pakai. Siapa yang pernah pergi Sugi sebelum ni, pernah pakai shampoo bidara. Inilah shampoonya. Inilah rupa shampoonya you all. Sebab tu yang nak payment, boleh terus payment sekarang. Sometimes kita pakai anak tudung, pakai lagi shawl, berlapis-lapis. So, bila macam tu rambut kita ni, dia tersumbat. Kita punya pori-pori kulit kepala ni tersumbat. Okay? Sebab tu bila you pakai shampoo ni, dia akan bantu buka pori-pori kita. Kepala you akan jadi segar dan rambut you tak akan jadi busuk. Itu yang paling penting. Okay? So, kadang-kadang kita kan macam gini nak tunjuk belakang ni. Kadang-kadang ada orang kan macam ni kan. Cakap kan memang, aku bukan apa. Kan? Orang tengok apa hal lah dia ni, ada kutu ke? Itulah dia. Kan? Kita tak nak macam tu. Kenapa? Kadang-kadang sebab apa? Kulit kepala gatal sebab tersumbat. Kan? Memang segar Pakai benda ala ni memang segar bugar. Awak yang nak bayar, tolong bayar sekarang.